Ka jella Meghalaya Haduh ka shipho bujemen step jong ka laipo tarik unaitung kaladan Ngut Kiba Koit COVID-19 bat Ngut Kiba Koit no. Ka DHS kala pentip bana kini ke Ngut Kiba Koit iway ide iriu pat ba na East Khasil Sisrik bat iway pat na West Gentia Hills. Ki Ngut Kiba Koit pat kini sipai BSF na East Khasil Sisrik. Dak jingyot mai kini ke Ngut ke jella Meghalaya Haduh bapilmi yang ni ka khubor ka don news pa prapun rutli ki positive case, sans pa nyopo artli ki active case, aspa khandai tli ki recovered case, bat san Ngut ki balakhalat no. Nagini sans pa nyopo artli ki active case ka East Khasil Sisrik ka don south pa nyopo pratli ki active case hagaba ki sipai BSF ki don aspa sapui tli ki reupat ba ki don aspa lightly but ke armed forces ke dan life southly ka West Khasil Hills ke dan southly ka Riboy district ke dan southly ka West Gentia Hills khat southly ka East Gentia Hills ke dan khat santly ka West Garo Hills khat lightly but ka Southwest Garo Hills ke dan southly